Ali mogu da vas nešto zamolim, gospodine sudija? On an exceptional basis, yes, Mr. Izuzetno da, Zilović. gospodine Dražilović. Ali biste hteli da mi dozvolite da se pozdravim sa gospodinom Šešeljem? Ja vas molim. It is not for us, it is for the security people to decide, but I would say no. To nije na nama, to je You can say something briefly now. In open session. Vi možete Otherwise, na kratko da mu se obratite ovde na javnoj sednici. We are not in the position to allow you to approach the accused and to witness to the accused and say something. Da se približite optuženom On an exceptional basis, we allow you to say something. Izuzetno ćemo vam dozvoliti sada. Nemam ništa da mu kažem, samo da se pozdravim, ali sam očekivao da ću to i da doživim kad budem došao ovde, jer smo imali u dogovoru i pripremu sa doktor Vojislavom Šešeljem da budemo zajedno. Nisam ga 8 godina, nisam i više video sem na ekranima televizije. Ali mi to zaista mnogo značilo. The security officer in court I don't see any problem. Yes, please go on. Ne vidim problem u tome, izvolite. Hvala. Hvala, gospodine sudija.